Menteri Katanat Sarkar Jilla uba kami ia Katanat Civil Defence and Home Guards uba coming one ombon hagas ngibaar ulabu ia umau nong rim ban kentiu kerdan ia Karalyang Police Outpost Karalyang Police Station. Hagan gajing yalang layadon lang USP ke West Giant Hills uba C Sirti kinong yalam shnong bat kinong shnong. Habayakran bat kashlem uba coming one ombon uloong bagajing kentiu kerdan ya Karalyang Outpost Shaka Police Station ke Bapura kamdei setia bajur ki kamsniu hakathan hendrai gade gajing angnut ke balaslam jong pajba bat kadei da gajing thu ban pinjan ya gajing shakri ya ki pajba kathan bat bandon ya gajing trailang ban pinne ya gajing suk san uba coming one ulaya thu bakashnong kala IA ya kajaka bat on pusyang ban pinyo ano ya kasang tingka bante ya ka office trikam ke Bapura na ka benta ka fire service. Ada long pending issue jong katanya jong iste kampam bahap po kelas kan blok. Di menden dokumen nilayo ban yang kore deka la. Lalu menden mentas kemak la long full fledged ke police station. Jadi tu nakal yang jong aku munong kemak te ceka. Jadi tu jong aku long ban pensuk ya ki baik ba di besar stay. Kami dia bagi upgrade di kini ka police station babun di crime babun di ai. Andai kalau ada ke por, bagi negara yang sokan kuat pencan supaya ba. Lu kalau orang ya polis, negara yang polis department lu dia bani trailang ba, supaya ba jongi sini kenang supaya ba. So, andai ku mah tu por mencua. Sistem lawan polis cuma supaya ba baru ya ting mesmi. Sementara kami dia suka por. Nah orang itu polis ni dan geno giba bakala lebih ke counseling dan kam de ban sneng de ban kentu suai ki no manong ban su bom temper sino apa buat ikon diktir umta kam de su ko ban ban bom ikon kam ban sulok kam ban keren ta ga jimut to ngaba wal ra ya gene ban upgrade gene ga outpost ga police station nakalian nasional kalau ai ke free of course dengan Abu Din dan Pesang buat tunjuk sanction sekebelding mementahkan fire service. Di fire service kalau berrekam di rata-rata. Kenepek kena jing dia mencuat Tanjung Stay. Kampam don gejing pluing. Don kena gejing fire incident ni kam don go way lo basi. Sil malah sedang gejing pluk kat ban fire service dan jual kelak quick plan. Di mentah don dok Negara government, pokoknya ngalam job semesta, tidak agree, tidak ada notify, gini ga fire service, abu harliang, di saat setang baginjo ya ke permanent campus. Jaga cekah, kalau ada agensi kumba siakar hartam, di expect bah ladang negara government, ladang sistem ini sayo kita building betul tak fire service. Dan fire service kan irap sebun pada baca ni. Sedang mentah, kikali egi lah bu stay lah don kikali, kebasa setang building staff egi lah don, kebasa setang ke permanent building kiki. Di mentah kan sedang mon bu din, anak train USP, makin proses no, Cina ya estimate, Cina ya design the plan mentah lagi, di mesti bu din.